Alright bafethu ngiyabekelela igama lami nguSiphiwe Ntombela bafethu ngicela nje ukuthi umuntu oqala ungena kuleli khasi ucofoze usubscribe button ukuze ke uzothola bafethu okuningi kwenzakalayo ungakhohlwa ukulike ungakhohlwa ukucomment ukushare ukuze ke umbukise ubuke ke na abanye abantu bafethu nganza kwethu sibuyile bafethu ake sijabule bafethu ukuthi ke sibuyile umuntu ke ubelinde ukuthi akhokhe kahle amandla ayikade bafethu sagcina nabantu kade kubele kube ngibuza ukuthi hawu hey kwenzakalani bafethu sibuye ngamandla bafethu sibuye ngamandla kakhulu ukuthi ezinye izitori uthola ukuthi besingakayiqedi sayishutha mhlambe kanye ezinye sekunzima ukuthi mhlambe siqhubeke ngeenkinga bafethu esihlangabezana nazo ukuthi sekunzima kakhulu bafethu ukuthi umuntu aphume ngiyathemba ukuthi umnomi uyoniphathe kahle bafethu njengoba desele nani njengamanje ngizoqala udaba nanangu umfowethu la umfoka Shabalala okuyena ke bafethu okade wasibhalela sithi ake sizwe nje bafethu udaba lakhe lichaze lokho ukuthi kwenzakalani ngempela qhawele sizwe hamba kahle mshini asiyaphila futhi yebo mfowethu uba nokwabani utabo kunendawo vele hayi mina nguSiphiwe mfowethu akaShabalala ngapha kwaMashu mfowethu so ngibhalele la mfowethu hey ngizofuna ukuthi nasekhaya kube nesixazululo esikhona because angikhona ukutshela uma lento ngendlela engayibona ngayo yabo so ngathi akungcono mfethu kube wena umuntu ozosenza ukuthi igcine isibhoboka lento lena mfowethu yabo kwenzakalana nokuchaza futhi lokho udaba nkabi yami hayi lana mfethu nginenkinga lana yabo anzi yazi mfethu singama out siyayijabulisa ayibona lonto le so ngelinye ilanga ke ngiyoyishayela into zami nami yabo ngihamba lapha ngomile so mangithi mfethu kulezi indawo lezi ogel yabo la baqhwa kahle ngiyafika lapha hayi nami ngithi ake njengensizwa phela ikhehla nami ngijabulisa kancane ngakhuluma nje mfethu kahle nomuntu ezwe ukuthi ikhehla ulijabulisa kanjani kulabantu labadayisa ngomzimba ikhehla nofuliphuzisa yabo yes kulabantu abadayisa ngemzimba mfethu so mangifika lapha na mfethu sinosisi mina ekhaya yabo siswami uma time avele la shona so yimina vele ubhuti omdala so usisi lo ongilamayo vele siphila nabo nje uyena ke ungathi uyasebenza yabo ozama ekhaya asebenze because nami into zami since ngaphelwa umsebenzi ngisahleli nje kwamanje hayi usisi asupporta nekhaya but into eyangixaka mfethu usisi akasho ukuthi usebenzaphi yabo asazi nathi usebenza phosisi kodwa asazi ukuthi uyasebenza mfethu yabo manje ngelinye ilanga mfethu ngiyafika kwenye indawo kulezi indawo vele ngithi ngiyothenga nami njengomjida hayi mangithi ingana sekhaya phela yana hawu lihle ngana sekhaya yabo idayisa ngomzimba yabo yabo mfethu angifuni ukukhama ngingiphathe kabuhlungu lonto number 1 nje ngiphathisa ukuthi udlisa umama amanyala mfethu ungidlisa umama amanyala yes nawe ngithi phela nawe uyakudla nje nami mfethu ngiyadla mfethu yonke engicasula kakhulu leyo mfethu uyazosikhohlisa mfethu azoshaya isicathulo lapha ngoba kusebenza yena mfethu yabo yonke efika ngicasule kakhulu mfethu yabo manje ingiphethe kabuhlungu lento enangikhona mfethu ukuthi ngitshela umama because njoba ngumjida nje mfethu ngizothi umama bengiyakuphi yabo lonto leyo so kunzima ukuthi ngabhobwa kumama ngimtshele lonto leyo so manje mfethu ngithi angikubize mfethu ukuthi mhlawumbe ngingaba nendlela ukuthi sixazulule lento or sekhaya khona ngizochazela umama ukuthi ngabona ingane sekhaya yenza amanyala so because idayisa ngomzimba manje ngiyabuza ke mina ukuthi iziphi izinto ezakhombisa noma mhlawumbe wambuza noma mhlawumbe kwenze kanjani ngoba mhlawumbe ngenze ukuthi uyayisebenzela mhlawumbe lapha isebenza la khona yabo wena iziphi izathu ngempela eziphathekayo nawe wayibonayo ukuthi lo muntu lo udayisa ngayo inyama yayo mfethu yabona angifukho amanga indlela nje kwakungamfethu kwakucacile because khona umjida ngangihleni eceleni yabo siyaphuza singamajida yabo hayi umjida uyasho ukuthi kunengane mfethu afuna ukuyilokhuza la kodwa isayinyama lelo kwamanje yabo ayinganaki mina ngoba phela siyaphuza yabo afuna ukuyenzani afuna ukulala naye afuna ukuyothenga kuyona yabo indlela yangane yabo hayi nami ngoba ngumjida hayi nami phela kunengane vele ngiyigebhela ukuthi hayi yabo shuthi usisi wayisambe nomunye umjida kulo room yakhe leyo ayojabulisa lo mjida loyo mayevela indlela agqoke ngayo mfethu ayiphiki ngeke uze uphike mfethu yabo lo mjida ngihleli naye athi nangu luchile yabo asazani yabo ukuthi maniphuza ningamajida gcina seni enjoy nje ningamajida yabo nigcina senikhuluma athi hayi lengane mfethu athi ngiphuthume nje kuyo mangithi mfethu ingane asekhaya mfethu yabo
ngimbuze lo mjidi usho leyangana mfethu athi he leya athi mfethu leyangana leya mfethu ngijwayele mfethu ukuthenga kuyona yabo so mfethu inhliziyo yami yabo ngavele ngaba down mfethu kwalento athi ngifuna ukuyenza nami ngavele ngayiyeka kwayena ingane sekhaya ayazi ukuthi mina ngambona akazi akazi awuyangisho umgxavuna nje umgxavuna yabona mfethu angazi kuleza indawo mfethu athi baba nokugada yabo awukwazi ukuthi ungasondela umuntu because ngagcina senginemali yabo yeah bathi nje mfethu ngaphatha ngavele ngaphuma ngahamba mfethu unayo neusisi ingane unayo ingane mfethu but ingane yakhe ihlala kubabwayo yabo iba nokufika ekhaya makuthiwa ufikile aze naye ekhaya yabo unayo ingane mfethu yabo so manje mfethu number 1 nje abantu abangaziyo mina bathini because amajita amaningi asekasi lapha ajwala ukuya ayojiva lapha yana mfethu ayoyijabulisa athini babona ingane asekhaya yenza le nto mfethu and angikhoni ukutshela umama and umama cause umthanda kakhulu yabo umthanda kakhulu cause nange asahlala nje lapha ekhaya mayenza into wrong mangimkhosi mama amlwele yabo so angikhoni mfethu ukuthi ngakhuluma nomama into kanje so izinto mhlawumbe uthi wayizenza mfethu ekhaya yabo mangimthola mhlawumbe nomjida ngimtshela nomjida egcikeni esangweni ekhaya yabo mangimkhosi athi mama ngingenaphi unabangani bakhe ngithi unabangani bakhe nami nginabangani bami why mina phela ngisebenzi mina ngithi so wena wena ukwenza nawe lokho mfethu mina ngazi mina ngiweza mina nginoma ingane yami mfethu oyi1 mfethu bayamazi yabo bayamazi mfethu yabo bayamazi so angiwayenzi nje amanyala lezi mina ngumfana ekhaya imina nje vele kufanele umuzo wami lo wakho ubaba washiya mina insizwa lapha yana usisi vele uyayivayela usisi yabo so kumele ngibe sure ukuthi ekhaya ayikho into enzala wrong yabo ngifuna ukuthola mfethu ukuthi mhlambe uhlalaphi yena njengamanje uhlala edrobheni uhlala edrobheni waphuma nini waphuma ngaziphi izathu ekhaya uphuma umsebenzi phela thina sazi ukuthi uyasebenza njengoba sedrobheni usondelana nomsebenzi kakhulu because lana isikhathi angena ngaso uthi ungena ama night yabo thina sazi ukuthi ungena ama night thina yabo kanti sengize ngasithola iqiniso ukuthi ama night awangenayo vele ngaze ngambuza lela ukuthi umsebenzi wakho wajalo wena ungena ama night awushintshi wena ukuthi mhlawumbe ungena emini yabo wathi ngiphume kuyena yabo but mina ngibekuyibuzela nje base ngiyathola ulaka lwakhe ngesikhathi ngimbuza ukuthi ilali yes yabo so mfethu angifuna ukukhuluma namama ngikhuluma lento kunento nje evele ngicike nje kahle kwamina nje ngihlazekile mfethu angifuna ukukhuluma mama usaya kodwa ke lapha nanga mfethu ngiyabona nje ukhona umngane wami othe sikhesiye lapha mfethu angifuna ukukhuluma ngayi mina lapha ngayi lapha manje ngifuna ukuthola mfethu ukuthi yini mfowethu eyenza ukuthi mhlambe nawe yakwenza nje ukuthi ugcine usuthatha isinqumo sokuthi uhambe ubona konje ngoba phela uyasho ukuthi uma ingane yakho naye mfethu athi uyazi mani ngamajita mfethu ngokuxoxisana ikhulumele nje wena ungasho ukuthi njengomani ngamajita mani ngamajita mfethu nami phela ngangomile njengomjita yabo ngifuna nami jabulisa elinye ikhehle ngeke ngizwe nje yabo cause indawo bebayibeka ukuthi kunengane ezinswempu lapha yani ojwayele vele kuye nawe no mina kahlahle sekhe ngayi4 lapha yana sekhe ngayi4 mfethu but uqale nini ukuya khona ukuze phela sibuke nesikhathi lapho sesiwakho ukuthi lapho sinesikhathi esingakanani mhlambe nakhona ekuleya ndawo 3 months back mfethu 3 months back 3 months back yena usisi wahamba nini la ekhaya sesihambe nini dala maybe nje sokuyophela unyaka manje sokuyophela unyaka mfethu athola umsebenzi nje sondle uyena nje ekhaya mfethu angifuka amanga uyondle ekhaya iclose iqhamuke ikhona impela but into engiphatha kabuhlungu ukuthi iqhamuka kulamanyala lawa yana iqhamuka kulamanyala akaza asebenze yini kwezinye indawo mhlawumbe wathena khona umsebenzi wakho wafika nje wesetoro kuba ukhesh wathi akawufuna umsebenzi imali incane yabo wawuyeka bamfonelile yabo so akaza nje asebenze enye indawo so manje uma umuntu onjani makho umama right mfethu awumama ohleli naye yabo ezimina nje sithu yabo manje mangaqhamuka nje ngimtshela umama okay okwansi uyayizwa lonto mangaqhamuka usisi usayida nosisi yes kahle nje mina angazi mfethu bangijabulela mawuthi ngalo day mhlawumbe ngiphethe lo bribe khona ngizame khona yabo ngaphatha lo bribe but kakhulukazi uyamthanda usisi mfethu ngikho awuyena nomuntu ohluphayo ke ekhaya ke sibuze wena ke mina mfethu angihluphi mina yazi mina mfethu just mama nje
into esixabana ngayo ukuthi mangilethe uma ingane yami akafuni afike lapha endlini yabo kade phela mina lapha nje bokusekhaya mina ngithi mfana mfana ukwami lapha yabo and uma ingane mfethu uzama washela even noma mfethu endlela respect ngayo mfethu umjabulele makuthiwa uma ingane mfethu ufika nama plastic yabo ngize ngibuka ukuthi hayi shothi akamthandi manje uthanda imali yakhe yabo because uma ingane mvelo yayisebenzela vele nemadlana nje encane ngidinga uyena yabo nami ngithenge lapha nalapha yana mfethu yabo so nje mina ngihluphi mfethu angifuni yasoko ugcinile ukubuya ugcine last week last week ugcine last week yeah uma efika ke nenze njani uma efika ekhaya wena nje njengoba wena umuntu obuhlungu kanjena owambonayo ukuthi bamncosha yabona mfethu ugcina ukufika kwakhe nje ngoba bese ngilwazi lo daba ufikile ngamthola sendlini vele noma khoma nomama hayi afike ngambingelela ngayendlini ngayenza leyo nto engiyenza ngaphuma ngahamba cause ngangibona ukuthi mangizohlala naye unento ezovela isuke yabo ngayizo sengifonela athi awu uhamba ngasangibona ngibone kancane akamthi uthi abe ngibhizi yabo cause mfethu yena akazi ukuthi ngiyazi yabo akazi nings akazi nings mfethu hayi bafethu ngiyacabanga bafethu niyamuzwa mfethu ngendlela mhlawumbe aqacisa ngakhona ngiyacabanga mhlawumbe i-solution mhlawumbe ukuthi mhlawumbe sihambe sombona umama angazi sisi wakho singamthola kanjani sisi wakho singamthola kanjani singamthola at least masingamfonela afonele uyena uma because mazofonela mina bana lokuthi hayi ngizofunana antu ngithathela phansi mina ubani uthi hayi manje kanjani yabo ngcono mafonela umama because bazwana vele nomama thina sitshela umama uthi amfonele hayi akho-ke ngiyacabanga ukuthi njengamanje ukuthi asisukeni siye ekhaya right yabo sibone ukuthi mhlambe kuzokwenzeka kanjani yabo alright bafethu cane siphezele bafethu siyeka mfowethu siyobonana nomama sibone ukuthi mhlambe umama uthini mhlambe ngalo lo daba siyabonga kakhulu guys ngangena mama How's yebo mama mina hayibo kwenze njani ngempela wathi ufika nje wangifikela namakhamera hayi mana kancane mama yini kanjani amakhamera uzothini wefana namakhamera la yini kwenzakaleni ngempela yini nasenamhlaza kwamakhamera mama icontent ukutshela angenzanga lutho mama angenzanga lutho yabo ngitshela ngayo akangizwa mama ngiyacela ngizoyilalela kuwena mama mama kodwa yini usuyahluleka ukukhuluma nami wena ngaphandle kwamakhamera usalele yona le mkhuba leyenzayo yini ubani wena-ke ngikhuluma nengane yami wena yini akekho umakhelwane osibonile mama akekho umakhelwane osibonile ukuthi nakamakhamera babonile mfana namakhamera kwenzakaleni manje ngifuna ukuchazela ufuna uyabalisa nje ubani wena ngizokulalela cha ngizokulalela ngithapumani ngibambelani nina ngokufanele baphume laba ngoba ngazi nizokwenza la emzini wami sicela phela ukuchazela mama nizothi nizongichazela awumlinda achaze ke mama lalela mama yabona ngoba sila asizile ukuzodlala mama njengoba sila sibhayile umfowethu kunodaba afuna ukutshela lona yeso udaba lolo angakwazi ukukhuluma nami asabhalele yebo kunodaba oluserious afuna umfowethu ukusichazela lona ngesimo yabo yena akakwazi ukutshela lolo daba fanele atshele nina mama njengoba nina nizongitshela yebo siyaxolisa umfowethu uyabheda umfowethu kahle yabo ngobe kumele akubhalele mama yabo bekumele akutshele kahle yabo ukuthi siyeza isizathu senza ukuthi atshele nina isiphi yes phela mama angithina sisebenza kumabona kude mama so sizosiza umfowethu ngokuthi abhodle igama lami ngusiphiwe ngwantombela mama ngisebenza kumabona kude yiphi lolo daba ngifuna ukuluza kahle lolo daba yes lumayelana na yes ukuthi angazangibuse kanje ngabantu siyaxolisa othule yes mama yes uyabheda mana mama lo bani uyabheda lo
uyabheka Ubheda ngempela ungcono ngoba nawe uyambona mfana wami. Bekumele Yangihlukumeza lengane. Ihleli nje ayisebenzile imikhuba eyenzayo. Siphiwe uyabheka yes. Angathi ngiyazelaphi indaba ningayiphi umsebenzi ongcono ukuthi ihlezi ingihlukumeza kanje. Uyabheda wena Siphiwe uyabheda. Yes Hayi. mama ngithi uyayizwa kunodaba la umfowethu asibhayele lona yezwa oluserious manje ucelile ukusimsiza ngoba sisebenza amabona kude njengosibona sitheleka kanje yabo sesithi asixolise ukuthi mhlawumbe sitheleke kanje sivele singene kanje siyaxolisa lokho umfowethu mhlawumbe uyalibona iphupho mfowethu ngicela uxolise mfowethu yabo ngicela mfowethu uxolise manje uyaphi ngesilungisa udaba lakho lwephutha lakho lenziwe yes ngesilungisa udaba lakho lwephutha lenziwe wenza iphutha njengamanje lokumanje lokhu wehla wenyuka ngicela uxolise mama ngicela baba mama ngiyaxolisa ke mama uthi ngize nabanga ngiyaxolisa yes bekumele umama umtshele ukhulume naye kahle umama umbhalele umama umtshele yes mama uyabheda wena umkhulumeli yena akasakwazi asena umlomo okhuluma ngicela uxolise kahle mama kanti ngane ngake ngalima xolisa ukuthi wenzeni mama ngiyaxolisa ukuthi ngilethe abantu la emzini wakho angishongo usondela yes angishongo ngiyaxolisa ukuthi ngilethe abantu emzini wakho mama mama ngicela mama sehlisa imoya sikhulume kahle udaba umfowethu afisa ukuthi alibeke kuwena njengomfana wala ekhaya ngizoke ngilizwe lolo daba ukuthi udaba olumayelana nani lona lolo ngicela nje ungabamba yona isithi kodwa nje ayisheshe ngempela ngoba niyangiphazamisa ngempela emsebenzini nami ngiyenza nginendlela kumanje ngizongiphazamisa ngifuna ukuzwa lolo daba ukuthi ya awusondele ngamfowethu ukuze ukwazi ukuthi yonke into izoba hey mama hayibo hey mama ayithangiwe ke nje mina kuyehla kuyencuma mama so mama wami igama lami njengoba sengishilo mama ukuthi ngusiphiwe ngoNtombela ngisuka kumabona kude mama so njengobabona nje abafethu beshutha la bashuthela khona ukuthi izitori sisiza umphakathi kahle ngeenkinga abasuke bebhekene nazo la ekhaya nje bengingazi ukuthi ngelinye ilanga mhlawumbe ngingazi umuzwa la ekhaya kodwa namhlanje sekwenzekile ukuthi ngagcina sengiba nolwazi nokwazi nje abafethu nomfethu bengingamazi njengoba nawe mama sengikwazi namhlanje mina nginankinga nje la kwami nisiza abantu abanenkinga mina nginankinga kwami all right awunayo inkinga ukhona umfethu udaba asibhayele lona afisa ukuthi azolibhodla kuwena yabo so umfowethu usibhayelile kade wasibhalela njengoba sisize udaba lakhe salisukumela nje ngenkinga ekade yayimudla ngaphakathi uyafisa ukuthi ezoyikhuluma kuwena mfowethu umchazele umama ukuthi udaba lakho luthini noma nje mfowethu ungangihlalela lapha uchaze kahle udaba lakho lonke ukuthi luthini umfowethu uthwele kanzima umfowethu umesichazela uthwele kanzima awuchaze qhawe lami mama ayikho right mama into enzeka la ekhaya mama wena ngoba hlezi ukhulumile ulihle yazi mama usebenza ulihle uyasebenza nawe uyakwazi sondliwa ulihle wena usebenza ulihle uyasebenza cha mama ulihle yazi usebenza phi nawe akakutshela ulihle ukuthi usebenza kuphi cha mama ngicela ungimamele uyazi ulihle usebenza phi mina ngifuna ukuthi ungichaze ukuthi ulihle usebenza phi kwakuthethe usebenza kuphi ulihle wakho asibona isithombe ulihle wena apostile ukuthi abantu bayaposta ithombe abasebenza khona uhlanganapi nayo yonke lonto wena uhlezi ukhulumile ulihle ulihle wena uyangodla yini inkingi lapho lalela ngitshela mamela ngitshele mama mamela ngitshele moya phansi baba wehlisa umoya unani ngempela ufunani enganeni yami ngempela inangodli ngodliwo bani ke mengasangodla ulihle chaza nje kahle mfethu imibuzo manje senkantolo la chaza nje mfethu kahle udaba lonke mfethu umama ungakhulumi nomama unganqakisana nomama amazwi kanje yezwa qhawe yacela mfethu silalelane kahle yonke into hayi inkulu indaba ngicela uchaze qhawe ngicela uchaze ulihle dayisa ngumzimba ngiyakutshela mina ngayibonela mina ngosi usumzonda ngalendlela udadweni ukuthi ungaze umsungulele into embi kanje ngimsungulela uthathela phela lento shoyo ngodadewenu ngambona mama ngambona wabona umbonaphi uthathela phela lento ikhuluma ngodadewenu mamela ngitshele mama ngangihamba nabangani bami yakonani kodwa ingane yami ngempela yakonani ingane yami mafika kulihle lento oyishoyo njengamanje kumina kuzokwenzakalani ngizokondliwa ba mina
angimhlebi mama singamfonela ulihle ngitshele phambi kwakhe ngambona ukuthi wayigqokeni ngasiphi isikhathi ngasikhathini ayikho lento oyishoyo ayikho lento oyishoyo nayi dade ngikhuluma umchazela umama ukuthi wawuyokwenzani wena khona lapho wawuyothi nakhunja khona chaza nje sonke bethi wambona inqotho chaza ukuthini umchaza ukuthi wambona wayigqoke kanjani wayenze kanjani ukuze umama azokholwa mhlambe uma ekholo ukuthi ulihle ngempela wenza umsebenzi muphi ngangedrobheni mama eklabhini labadayisa khona ngomzimba ngiyothenga nami ngathola ulihle phakathi lapha agqoke into eveza iphenti nento eyelo ngaphezulu eveza amabele egona umfana bacabuzana baye endlini bayothi bamnike bafaka imali emabeleni wabona njani ukuthi ulihle lowo ingane sekhaya nje ukuthi ithathavini wawudakiwe wabona umuntu ofana naye mama sengaphuthwa ingane sekhaya ngakhe mina mama ngidakiwe nje ufakazi balokho unabo ufakazi balokho wakwamshuthi khona uzofika nento engizoyizwa la kumina yini uyisukulelelani ingane awusebenzi nje ulandelana nengane yami ngimlandela kuphi ngoba ngangihambela indawo zami mina mama ngathola ulihle lapha ulihle mama usondla ngemali emanyala la usebenzi nje uhamba indawo ezikanjalo mama wayivela ulihle ngaka ulihle wawumvikela mina nabafana la egate mangikutshela uthi ngiyamsukela ulihle unabangani bakhe usukezelwe wena nje ugadene nolihle awusebenzi awuganiwe ufuna lokhu ugadene nolihle uma Nxumalo wazakutshela ukuthi ulihle uyamvikela wena ngithi ngimvikela ngalini ulihle nangu ulihle udayisa ngomzimba lapha namanje uyamvikela uma unobufakazi balokho ubufakazi balokho mina ubufakazi balokho ngambona mama ngambona ulihle uyasebenza mina ngiyayazi iboss yakhe siyafonelana naye mama ulihle uyamazi uyasebenza usebenzaphi uyasebenza edrobheni ulihle wenza ini edrobheni uyasebenza ulihle akwazi ukuthi ulihle awuthule baba wenza usebenza wangitshela ukuthi usebenza e-restaurant ulihle waphuma kanjani ulihle la ekhaya waphuma ngoba esondezela umsebenzi wakho umsebenzise ebusuku usibeze ngene ebusuku ulihle night shift ma-restaurant kasetshenzwe so ngenkathi ephuma wena wathini wena kuyena wangitshela ukuthi uyosebenza wahamba ngathi kodwa ngane yami njengoba uphuma uyosebenza ungakhohlwa ukuthi angisebenzi la ekhaya nangu nohobo omfwabo umvakashele lapha asebenza khona angikwazi ukumvakashela ebusuku angikaze ngimvakashele oh yes so ngicela inakhunjana mama ukuze mhlambe uzokwazi ukuthi lolu daba mhlambe lwenzeke kahle bengicela ukuthi mhlambe umfonele ulihlezi yabo ngesizwe kuyena ukuthi mhlambe yena uthini mhlambe ngalolu daba into enhle kakhulu kabi ke le into enhle kakhulu khona uzoza ukuthi lento oyishoyo ngosisi wakhe into engekho angimfonele ngathi ngavele ngibheke angakwazi ukuthi emsukele ngempela hayi ngoba nje angizwa nje la ishoyo ukuthi ngempela unjani umfowethu yena la ekhaya abasebenzi ujika nelanga animsizeni yabo njengoba nisebenza nje ngicela nimqashe hambe efuna abantu ukuthi bafike namakhamera la into engabe uyasebenza engabe elandelana uyiphethe kanjani uvuka nje yabe undinga sithebena ufuna ukudla lokudla okuthekwa uyena ulihle njobe semthuka namhlanje usuthi ukudla kwakhe ayifonele nje ingane yami ontati ngisho yamkhulumela ngeke ngifuna ukufakazi balento oyishoyo ukuthi uyithathaphi ngicela uyifake loud mama ifake umtshele nje ukuthi besingafisa ukuthi eze la kahle akaphuthume nje mntanami uzotholakala yini ngoba phela usebenza angikaze ngamtholi mengimfonela umntanami ngeke uzoyibamba nje le phone ezwe nasi isimanga sifika nobhutwana nje isho mhlawumbe umuntu oyilalela nje phela isemini manje njengoba esebenza ebusuku kuyenzeka laleke sebenza ebusuku kathela uyasebenza uyayithenga la le gross ayithengayo la umphinde eze la ekhaya ngoba uzoyidrop masimbuze efonini akeze la ekhaya ngabe wayifunani ingane yami wakwakwenzani lokho uzoyidrop awuyifaki loud mama ayimndolele lo ngeke umntanami uyazi usukumela phezulu mengabe ngimfonele khona into emphazamisile hambe sazumekile yakuthanda ulihle mama ingane yami leya ngaba yini ngaphandle kwayo uyazi naye umfaba uthondliwa uyena ubhuti uthandana kuphela mina akangithandi awusebenzi ngani usebenza ukulandela udade wenu
Uyulele lo muntu lo. Uzumsungulela amanga. Hayi soyizwela kuyena. Sengasongelela ingase ekhaya manga. Ya mntana. Oh yeah. Please leave a voice or fax message. Ucancele mama. Hayibo ingane yami weJesu. Uphinde umphinde mama. Hayibo lihle. Ukhathele. Ukhathazwe yini? Bamshuyashuka abafana amadoda. Inhlobo nenhlobo. Nobufakazi balokho. Ungakhulumi. Uzuyibona ukuhlaza kanjani? Ungasebenzi kwakho kwenza ukuthi ube lihlaza kanje. Nami ngiphatheke kabi ukuthi Hawu yamntanami lihle. Yebo ma unjani? Ya mama ngikhona. Hayibo awuphuthume mntanami awuphuthume khona into ephuthumayo la endlini awusheshe. Ukuphi njengamanje? Ngisendlini kodwa ngizoza manje. Awuphuthume ngane yami kuyaphuthuma ngempela khona udaba olukufunayo njengamanje lana. Mhlawumbe uzofika ngabo banje. Mhlawumbe ngabo 2 to 3. Bese nithatha uUber nje uphuthume. Okay. Khona udaba ofanele uxazulule la ngane yami sheshe ngizobona ngawe ke manje. Yezwa. Theni nangu lihle. Uyeza manje. Ufuna ukwezwa lamanga akho washoyo. Mina ngimqambele lamanga noma esefikile ngizomtshela. Angihlebi phela mina. Mina webhuti mina bangazi la ekhaya. Angisiyo umuntu ohle futhi angisiyo umuntu onamanga. Mina into my wrong. Wrong ngoba kwawumama ngayibuza mama why ingane sekha ingasho ukuthi isebenzaphi why njalo bafu noma ngithi ujabulela ingane ngidawo siswami ngingakulethe nje nelunch emsebenzini angihebeza athi mama ngilandele ingane sekhaya hawu awukhumbula mama umakalisa anginike imali la ngathi mina ngifuna ukuthenga ingane sekhaya uthengele yena umfazi wakho ukudla ufuna ukuthangela udadewenu ngoba kwenza ufuna ukumphazamisa emsebenzini. Yes. Umpazamisa kanjani? Hleze emkhulumela. Wena into ofanele yenze unemali, ufanele uthenge igrosa njengoba enza ulihle. Uyayithenga nje umakalisa. Uyayithenga umakalisa. Wena no 370 oholayo ngenyanga. OkwaRamaphosa uhamba uyobhubhudle etshwaleni njengoba uthi kade uyothenga abaqwayizi. Awunamahloni okungitshela nalonto enjalo ukuthi uyothenga abaqwayizi. Uyakholwa kwami. Uyakholwa lokho. Ubona ingane efana noyihluzo. Uyakholwa lokho kodwa lokho engitshela khona awukholwa. Anti yes. Ukholwa lokho kushiwo yimini. Lokho ikhona mfowethu into edlala indimo oyidlalayo la ekhaya wena ke. Mina mfethu ngangisebenzezwe. Bebengalali bangadlanga mina. Mina nganginqamela wakwazi washo ubaba athi ushiya mina njengeqhawe la angakasebenzi ulihle. Athi ubaba ushiya mina njengeqhawe ekhona umama ezoshona ubaba elele embhedeni athi mfana msengikubonile ukuthi uyindoda ngisebenza. Yes. Ayikho into ngalungisa imoto kaBaba mina kwale moto epake ephandle kaBaba le moto leya ilimazobani uyumama nolihle. Yangizwa wena ubheka ifa wena uye ukusebenza ngoba ubheka ifa ubheka imoto emile egcekeni awuphumi uyosebenza phela into yenza nje ukulandela nodadewethu asilinde ulihle efika asilinde ulihle efika uzofika ulihle vele uzofika sozwa la ulihle sefikile kodwa mama ulihle uyakusupporta ngempela ulihle la ekhaya ngisupport ulihle njalo mina ngiswele igross ngoba nifice nje ngisekitchen ngiqeda ukwenza ibreakfast angisokoli yabo bafu wayifinisha lele ethenga oyedwa uyasebenza akaze angasebenza ulihle kufika namafeje nawo yonke yebo thenga igross uthenga yonke angisweli nangu umfaka uyamondla naye akabandlulula usondla sonke naye umfaka afika phithlize la ekhaya hawu badla kube mnandi ekhaya ingane yami we hayibo izongena nje uzoyibona yini uyena uqala intombazana number 2 oh yeah intombazana number 2 ulihle oh yeah wena ubhuti wakhe lo unengane ezimbili nje zimbili nje hawu bakithi wabusiswa kodwa kodwa ngibusisiwe leyo ebhizi nje naye ebhizi angazi ukuthi uyifuna ingane yami ngempela angazi uyifuna udadewabo lo efana ngabe nje umkhonzile kodwa nje usemfikela nezigaxa zeindaba ezingaka hayi unemhlolo unamagangangozi awunamagangangozi na ngangena hawu waza ngane yami Sanibonani. yebo saphela njani Ngiyaphila kwenza njani la ekhaya namakhamera? hayi aze kwena Aze kumina. nangu umfowenu uzosithe hamba kahle ntombi gaxa sendaba Ngiyaphila futhi. ya Kwenza njani wena? Wena uvune drum. awusondela ngala usondele ngala uzohlala noma akho makade ade yakufune hayi usimangazile unoyimangalisa umfowenu Ngesizwe. hayi unozimanga yes sisiwami kahle igama lami ngusiphiwe ngoNtombela siyaxolisa uvele sitheleke nje sisiwami mhlawumbe singakutshela even efonini ukuthi kunento kanjeni ayi lihleke yabo njengoba ekutshela nje
umfowenu uye lo uyakuthuka kahle sisi sibhalelwe unakho njani mfowethu uyakuthuka ugcwele la makhamera la endlini kwamanje nje ngithike ngiyafa mntanami uyakuthuka umfowenu usazotshela udaba lakhe singabantu abalungisa indaba singabantu abalungisa udaba so sibhalelwe umfowethu kunodaba naye afisa ukuthi alitshele umama besabo ulitshela umama yabo uyakuthuka ke mntanami uyakuthuka yena lo mfowenu uyakuthuka njengoba kugcwele amakhamera okay mana usebenza busisi Indaba kumele ngibuze ukuthi ngisebenza usebenza phi lihle wena wazi yini ukuthi usebenza ngiyasebenza kuphi Why man tshela wena yes cabanga umbuzo clean sebenza orithombe zakho la usebenza khona ugqoka uniform umbuzo seswami clean Angiyena umuntu othatha ithombe nawe uyakwazi lokho kodwa izinamba ufonela imanager yami usebenza kuphi Letha la camera because mina usebenza kuphi seswami umbuzo cabanga umbuzo nje simple question Mwangikhulumeli mama yes chaza usebenza chaza seswami usebenza kuphi usebenza kuphi la ngiphethe usekhona wenzeni usebenza kuphi ukuphendula buti all right usebenza kuphi Ngiyachaza ukuthi ngiyasebenza that's all usebenza kuphi a simple question no usebenza kuphi Why ulethela abantu la ekhaya usebenza ubefuna uzobhodla usifowethu ukuthi khona usebenza khona akwazela khona Ubhodla ukuthi ngisebenza kuphi yes kukhona pha kwazela khona Ungazelaphi mfowethu umchazele ukuthi umfowethu usisi wakho wahlahlwa wambona phi yonke into yazi ukuthi mina ngiyazi ukuthi usebenza yeah Uyazi ukuthi ngisebenza ngiyazi uyabona uyathuka na chazele na ngiyathuka na chaza sisi mina ngakubona mina ngiyothenga umzimba emantombazaneni undayisa ngomzimba wena uyasihlaza la ekhaya udlisa imali amanyala la ekhaya udlisa umama imali amanyala udlisa mina imali amanyala udlisa ingane yami le uyinika imali imadlala mayifikile la uyidlisa amanyala uthengisa ngomzimba Angiyazi into ayishoyo mina awuyazi ukuthathelaphi lokho naku uyakuphila phambi kwakho akayazi lo Yazi wena. uthathela inakufakazi lento oyishoyo amen ushabani ngesikhwama ushabani ngesikhwama ufakazi ngale ushabani ngesikhwama ushabani ngesikhwama ubani ushaya ngesikhwama uzozulimaza ingane yami ubani ushaya ngesikhwama ushabani ngesikhwama uyahlanya lona phika lento phambi kwakho ushabani ngesikhwama uyasihlaza nomama la ekhaya lomuntu lo wena wenzani wena yazi wena isifebe yazi uyangiyanyisa uyangiyanyisa mama musukumkhulumela lo muntu mama lona uyasihlaza la ekhaya lana nje ukuthi akayazi lo umkhuluma kanjani umuntu uyasihlaza la ekhaya yasebenza lengane yangodla ungoli wena wayesihlaza vele lihle wayesihlaza vele ekhaya wayesihlaza la ekhaya uzongishaya isikhwama sakho baba ngasangedoda lesi uzongishaya uzophumela lemzini wakho wena uzophuma lemzini wakho ngeke uzolwisa ingane yami akaphuma akahambe funa umnyango lihle mina ngisebenza mina ngeke uzongiqosha kukwami la kukwami babashiya mina la usebenza usebenza kuphi chaza ntombi musungibamba okay ofonela umphathi wakho sisi yeah umfonela umphathi wakho nimbuthi usebenza yeah usebenza lokho kusho ukuthi ukuthathelaphi sokuzwa manje yeah mina mfundasho ukuthi usebenza phi ha leyo nje kuphela isilingo sengane
ngoba ulethe plastic. Ngoba ulethe plastic. Mama ujaji, ungasheshe ujaji mama, ungasheshe ujaji. Ungasheshe ujaji mama. Nansi inamba yomphathi wami Buka namanje ugqoke kanjani? Mfonele wena sisiwami. Buka namanje ugqoke kanjani? Mfonele wena. Buka namanje ugqoke kanjani? Ugqoka kanjani? Yini ungabufazi wakho? indaba kumele unaki. Mana. Hawu, fakulala. Hayi mhlola. Kusebenza. Uyadla ukudla uvala umlomo. Sekwanele mama. Wena manager manje. Ngisho umuntu obhe. No akayibami. Ayiphinda, iphinde. Ngicela usiphindela. Funa asebenza phi? Buka namanje. Connection. Umfone ngecall mama because ngathi umphona ngoWhatsApp. Khona ngecall. Anginayo ke airtime. Ma awunayo airtime. Awuthatha ifoni yami. Nayi ifoni yami umfonele manje. Nathi ifoni yami ifonele njalo. Usebenza phi? Mina ngifuna uqaqatha sebenza phi? Qala. Somthola. Siphiwa ngazi noma mhlawumbe usubhemiwe ungayini. Iwunga. O6. Wena usungela like ugqoke kanje. Usugqoke izinto ezikanje. Hayi ungasebenzi fanele usebenze ngathi. Hey mam, yabona na mama wena. Awumi eqinisweni ngoba na uyakusupporta lo muntu. Please load airtime. You have insufficient airtime. Mala omzamo la efonini. Mani bafethu ayekho umuntu one-airtime la. If manje inkinga amafoni amasemotweni. Ngicela ukwana. WhatsApp call ngeke lokho nje. Mina ngifuna aqhatha usebenza phi? Achaze ukuthi usebenza phi. Wena usebenza. Mina ngisebenza mina ngaphela umsebenzi nazi ukuthi mina ngisebenza kuyiphi firm angithi awuzange ufike uzongithelela lunch efemini yami kwaphela umsebenzi nje kumlutho Kwamele ukuthi unake mina ke. Angibophela izulu ingane sekhaya ulama mina engibophela izulu Hayi kumele unake pho. angikunaki uhlaza ekhaya la kashabalala la ekhaya ashabalala la ekhaya kamshiyo Hayi ufakazi bona namhlanje. Yeah. Zanga mthola umfakazi uzophuma nabo uyabona labo balethile uzophuma nabo. Bazomtholela umsebenzi kwabona. wayiphuma ngimbuza ukuthi usebenza phi wathuka wahlahla amehlo lapha ngoba uyazi ukuthi Ngicela siboleke number manager. Noma uthi nginikeze nakho njani. Ngazi isibhampele la. Mathi ngiqale ngimfonele nje. Sibone ukuthi uzothini. mina ngifuna cha usebenza phi The driver you have dialed is not available at present. mina ngifuna cha usebenza phi Okwahle mfethu. ngifuna chazi le manager niyifonelayo Na umzamo umzame. la manager niyifonelayo hayi Yasebenza. Ayinawo. lele ukhathele mhlawumbe naye bekamnika Abanye abantu abavuka balale njenganawe. uqinisile phela abantu wena usebenza ebusuku bonke wena nje bathi usikufona nje ungayibamba phone buyenzani bulele Bengisemsebenzini. Ngicela ucishe la sibone kumina ukuthi uthini. Hayi bazalwane inkinga. Kodwa njani ukuzwana kodwa nomfowenu? Ayikho nje into esizwana nalo njengoba ekhuluma amanga wodwa nje. Yeah, amanga la wakhuluma ukuthi. Amanga vele. Oh yeah. Kinga vele. Cela usebenzise le. Oh ngisebenzisa. Khona enye. Oh yeah. Isebenzise. ngathi ngabhema manje Uyabondla. Uyazwa? Uyithatha phi imali yakwayi? Uyabondla la ekhaya sisi. Yebo bhuti ngiyabondla. Yeah. Awenza kahle bakusupporta nje umndeni. Yeah. Supporta nje. Hello? Yebo. Yes boss njani? Ngiyaphila njani? Ngiyaphila ukhuluma noLihle. Yebo Lisa. Yeah. No ngikufonela because I wanted you to confirm ukuthi umphathi wami. Oh Lisa ngicela ukubuyela kuwena azoka manje ngifaka nje ngisaphila ngane ngisemeeting. Okay no ayikho inkinga ngizofona nje manje. Alright bye.
Uyazwa ke? Umphathi oniphethe asikhulele emaklabhini. Uyazwa. Umphathi oniphethe emaklabhini akachazanga ukuthi usebenza phi. He is in a meeting. Ukuzwile lokho? Kuyiphi ikhampani osebenza kuyona? Kumele wazi igama lekhampani wena. Asimfonele ngeke asimfonele. Ikubunga ofuna ukuzwa ngempela ongakuzwanga. Nangu nje uphendulile. Simfonele ngeke. Funa ukubuza ikhampani yasenza kuyona. Sobona bhuti wami igama lami nguZoso qhawe lami sithuthela umabona kude. Sure mfethu ngiyabonga ngoba ngisho ngibhizi la ngibhizi okwamanje ngithi ngizobela kuyena my sister ngisabhizi. Bengicela nje mfethu unginikeze umzuzu nje wodwa qhawe lami yabo. Voice ngibhizi njengamanje la. Umzuzu qhawela kithi wodwa ngoba kuyinto edlulayo lena mfethu njengoba sikhuluma nje uyabo. Besicela ukubuza mfethu ukuthi kunodaba lapho olufakiwe la uyezwa uliqondene nolihle uyezwa. Yakhuluma. Ulihle mfethu besicela nje ukubuza ukuthi wenza umsebenzi muni empilweni noma ikuphi lapha wena oyimanager khona. Voice njengamanje engikwazi ukukhuluma ngabasebenzi bami njengamanje la ngibhizi yabo ngoba ungifonela nje engikwazi ukukhuluma. Yes umanager kuphi wena? Mfowethu njengamanje ngibhizi la ngimoshela isikhathi. Hawu manje uphendula nje umbuzo wodwa ukuthi wena umanager kuphi? Webhuti. Ha! Hey yabona Ukuthi uyasebenza. hayi khona umuntu ongasabi ukuthi usebenza kuphi? Khona umuntu ongasabi ukuthi usebenza kuphi? Akasabi. Akukona ukusaba. Wenzani? Uyabaleka. Bhuti wami umanager kuphi kusiphi isitolo? Udlami yazi ngangishila ukuthi ngibhizi njengamanje ngiphazamisa. Angazi kwenzakalani. Disturbing him, please. Alright bhuti wami siyabonga kakhulu ngesikhathi sakho qhawe yezwa. Raspai. Shap. Ndanami uzixoxe imisebenzi yakho. Izoziphendela umsebenzi. Khona umanager ongasabi ukuthi usebenza kuphi? Abanye bethu Phela asilala. usebenza wazi. Uqinisile ukuthi akalali, uqinisile akalali vele. Usebenza ebusuku. Umahlalela. Usebenza kuphi wena nendawo vele? Angikwazi bandla ukukhuluma nawe leyo nto uyenwa la ekhaya. Alright cha ngiyabuza nami njengomuntu. Okay. Okay, Okay, akachazele mina ngoba ngala ekhaya. Alright wala ekhaya mfethu. Ya, chazela mina usebenza. Chazela yena mfethu. Wangibele ngikhulume. Wala ekhaya. Ngiyachazela umzali wakhe. Okay, akayo mchazele, buze ke mama, mchazele. Mina ngiyazi ukuthi Uzumbuzo wodwa ukuthi usebenza apho sisi. ngiyamazi uyasebenza umntanami. Kuphi? Ngiyamazi uyasebenza. Manje thina la ekhaya Uyasebenza umntanami. Usebenza. Akhona enkantolo la isemzini wami. Naze nangidelela emzini wami. Naze nangidelela yini unizelela ekhaya ngempela. Zovula inkantolo la emzini wami. Lihlanganaphi lengane yami? Lihlanganaphi? Ngikona yonke izinto eyishoyo. Kholo yena. Asikholwa ndawo mama sikholelwa umuntu. Nizokwenza. Yingakho siyabuza nje ngisiyabuza. Nizokwenza lokho. bakuhambani la ekhaya. Senzela Uzomsiza ngani lokho? sibe nolwazi. Hayi kade ngishilo ukuthi ngicela ningihambele la emzini wami ngoba kuyacaca ukuthi aniyazi into enizelela ekhaya. Mama, ulihle udayisa ngomzimba. Finish and clear. Phela nje. Ayinafakazi lonto nazi. Ngakubona. Ngiyakwazi ukuthi usebenza kuphi. Lalela la uyaqhubeka. Yabona? Uyaqhubeka wena ophume. Yabona? Lengane oyibukisa kulabafana ukuthi abathini ngalengane. Mebebona emgaqweni wathini kuyona. Njoba ngisho nje uyangivikela. Ungithuka lento ayenzayo. Ubufakazi. Yabona lihle. Bangangibamba. Uyambulala lo muntu ngoba loku umvikela. Uyambulala. Ngimkhulise kahle lo Uyambulala. Wena lihle wena. Wawenzani? Wakwenzani yonke into la endlini uyena ulihle. Wena lihle wena. Wakwenza ngicela ningihambele Esamanyala. Ngicela ningihambele nonke kuma nihambe nonke. Manje mama senze njani ke into le kanje? Enjani nifuna ukwazi nini? Sifuna ukwazi phela njengoba umfowethu embeka usisi insolo so siyacela ukuthi usisi akwazi ukuthi ayiphendule lezi insolo ayibekile. Ubufakazi ngibutholile ngithi angithi ngenzela cha mama ngenzela mina ukuthi usisi njengoba nje umfowethu eshutha izwe libone ukuthi ngempela usisi ulihle akayena ngempela lo muntu lona yabo so ngenzela ukuthi igama lakho sisi wami lihlale lilihle njengoba lilihle nje yabo ulihle lihle yeso asiligezi thina senzela ukuthi abantu ababukayo bebone ngempela ukuthi awunacala siswa akanalo icala batshale mntana
usebenza phi batshele ngoba yikho ekuzobajabulisa ubese niyangiphumela ningihambe batshele ukuthi usebenza ngeke asho usebenza mntana uze bahambe usumfaka enkingeni makasakasha ngeke wena uzohamba isho yebo uzontshela why kumele ngize ngisho ngikhulumile nayo there's no need for me ukuthi ngize ngisho ukuthi ngeke asho senimzwileke seniyisolile impendulo hamba ushilo ukuthi senza uzokusiza ngakuphi ngoba uyasho usebenza mama waba nesho engaka uyasebenza umntanami waba nesho engaka mina vele ngihlala mina webafeni ngihlala naye phela la mina ngeke ngihlale nolihle mina ungazi ukuthi waba nesho engaka ungabazi ulihle ngicela ubatshele ngeke asho konke abakhona ngeke asho isho lihle isho ngiyasebenza kuphi ngifonelile wena uhlanganaphi uhlanganaphi ngathi mayifaka isicathulo kabuhlungu ngayo ngobani ngabe yakho ufaka isicathulo khahlele yakho uyasebenza le buka nezinto ayigqokile buka nezinto bengagqoka nje isikhathi kusenobaba seyasheqeza manje emsebenzini uyasebenza mntanami hayi mama yabona ulihle mama uyamosha ulihle kusela semncane mama ulihle wena uyamosha wena ulihle kusela semncane ulihle wena umosha kusela semncane ufunani ke hayi ngiphumele uyabona ngani ngithaya iphumela kwami ngathi njalo apho ngicela ngiphume nonke phumani nimuva ukuthi umsebenzi lo rubbish lo phumani ngiphumeleni manje enze njani ingane yakho nje le akahambe akithi uyimpethu la ekhaya uyimpethu la akazwani nodabwabo ngengane emihamba la ekhaya ingishiya la ekhaya uzongodla indlu ngasebenzi uzobona ukuthi uyaphiphela umsebenzi vele mina ngeke ngihlale nolihle ngihambele sengishilo ngithe phumani nami linde ngukho kunye bathi la kukwami la ngizobuya la wena tshela nilindeni banenhliziyo njena kodwa mama inenhliziyo enjani ingane yami le iyasebenza kumanje niyiphazamisile fanele ngabilele iyasebenza fanele ibuyele emsebenzini nizofunani nisolile impendulo phumani angasali kodwa lo la mvile nangu yazi sengivele ngigqemisa ngifuna into kuphela samba baba ngigqemisa ngifuna into hayi bo kwahle mazulula bafowethu so tshela mhlawumbe nizobona ngokuqhubekayo mhlawumbe sibone ukuthi senza kanjani bafowethu but okwamanje kusanzima njengoba nibonile ukuthi isimo siqine kakhulu but siyanithembisa bafowethu yeah kunzima kakhulu emhlabeni bafowethu life is so tough thank you very much